murakoze cyane ndabashimiye nanjye kuko nababwiye ngo Imana yanteye iteka bwa mbere ndi umunyarwanda icya kabiri ntuye Buruseli ariko ibi birori byiza byo bibaye ngeze hano kandi mu mpaya kanya muhezagirwe namwe muhezagirwe murakoze cyane nanjye ndasoma amagambo makeya muri Bibiliya ariko nshaka kugira icyo mvuga ku mugenzi umukozi w'Imana Eliya. Ndasoma muri Maraki mu gitabo cya Maraki ibice bibiri ndahera ku murongo wa 5 ngeze ku wa 7. Ndasoma mu Kirundi ntimuvuge ngo ndasoma nabi kuko Ikirundi ntindusha nakibayemo mutaravuka bamwe kuko nabaye Bujumbura muri 95 nari ndi Bujumbura n'Igitega 95. Reka nsome. Isezerano nasezeranye nawe ryari ry'ubugingo n'amahoro, nabimuhaye ngo anyubahe maze aranyubaha, ahindishwa agashyitsi n'izina ryanjye. Icyagezwe cy'ukuri cyaba mu kanwa kiwe, kandi mu minwa yiwe nta bigoramye byahumvikana. Yagendana nanjye mu mahoro no mu bugororotsi, yahindura benshi bakareka ibigabitanyo. Kuko akanwa k'umuherezi gakwiye kuzigama ubwenge, kandi mu kanwa kiwe niho bakwiye kubariza ibyagezwe, kuko ari we ntumwa y'Uhoraho Nyeningabo. Imana ishimwe cyane. Twamenyanye n'umutambutsi kera Madengo akiyoboye ishengero rya Kiremba, undi amwungirije. Niho twamenyanye, twaje kubasura Ikiremba, tuje gusura ishengero, tugira ibihe byiza, dusangana n'umunyamasengesho. Ariko aduha intahe rero cyane rero ijyanye n'iki? N'umwuka wera. Mpwemu yera. Bijyanye na mpwemu yera, nivuga umwuka wera ntabwo ubyumva. Mpwemu yera ni ishingiro ry'ishengero ry'umukristo, ry'umukozi w'Imana. Udafite mpwemu yera si umukristo, nta nubwo ari umukozi w'Uhoraho. Ibishoboka. Mpwemu yera ni ishingiro. Ntabwo wahinduka umukozi udafite mpwemu yera. Ubugendera muri kamere mere. Ariko mpwemu yera iyo yaje yica kamere. Iyo mpamvu rero umukozi w'Imana nguyu mwamwumvise uko arameze, yagendanye n'Imana ye, akorera Imana ye, avuga ibintu byiza by'Imana. Yewe twari dutangiye umurimo mwiza n'undi mukozi w'Imana w'i Bukavu witwaga Byarungwa Joel, yaratashye nawe. Twari batatu tutangiye gukora ikintu kivuga ngo muri CPGR Imana yavuze ko hazava ububyutse buzakwira mu isi yose. Twari twangiye rero gucana umuriro wa Pentecote, dusenga, duhura n'abantu bavuye Kabera, bahungiye i Rwanda, ahitwa Gitarama, tutangira icyumba cy'amasengesho. Byari bishyushye bimeze neza, ariko Satani yanga ibyiza rero yaje kudutatanya nyine, atwigiza. Ariko twari dufite umushinga mwiza. Uyu muryango rero mwaramubonye Eliya, mwamuvuze, ndumva muramuvuga. Ibintu bye mugomba kubikomeza ndetse mukagira mute mukarushaho, kandi mubikomeza mukarushaho, Imana izabahezagira, kuko imihezagiro atajyanye mwebwe muyifiteho uburenganzira. Mwebwe iby'Imana itamuhaye mwebwe muzabibona, ariko nimugende uko Imana ishaka. Kuko Imana yahaye Aburahamu umugisha, navuga ngo n'abawe. Umugisha rero wa Eliya mwawubona mubishatse, ariko mwubashye Imana mukanezeza Imana. Imana rero ibagire neza. Abakozi b'Imana baze kubasengera, mwambara imbaraga, muhabwe mpwemu yera, mukomeze umurimo w'Imana, ariko namwe mwirwaneho. Kuko kirakiriyo mwagize twagize ntabwo ari icye buriye. Ntabwo ari iki. We yari yatashye yageze mu bwami, hari ahantu adamaraye nka Lazaro. Mwigeze mwumva Lazaro na Nyamutunzi se? Mwigeze mubyumva? Lazaro karazamutse rwo kari karwaye, kabita ngo kapfuye, ariko kigira mu gituza
Aburahamu haleluya karanezerwa wa mubiri wari urwaye waboze kaba kawutaye kuko nitugera si tuzajyana yini mushaka muyiyambure yi tuzayisiga kari kagiye karabagirana kasa neza cyane ariko nyamutunzi wambaraga byiza amusuzugura n'iki byose apfuye we ajya handi hantu hakomeye habi cyane niho abantu bazajya mu isi n'ahantu habiri bamwe bazajya mu muriro w'iteka abandi bazajya mu bugingo bw'iteka ryose mubimenye hariho abana b'Imana n'abande n'abasatani iyo Imana ireba mu isi rero ntabwo ibona abarundi abanyekongo abanyarwanda kada Imana ibona abana b'Imana ikabona n'abashitani uramenye ntuzajye mu mugabane w'abashitani muramenye bakozi b'Imana kandi mubyigisha abantu muri Isirayeli hari ibintu byeze gupfa muri Isirayeli ngo Yosuwa amaze gupfa n'abandi bavanye mu butayu babandi babonye ibitangaza Imana yabakoreye bagenda babibwira abakristo cyangwa abayuda bakubaha ngo ariko bapfuye babura abantu babatamba bababwira amateka iby'Imana yakoraga uko yabakuye mu Egiputa uko yabanyuje mu nyanja barababura ngo basenga izindi mana bashumba mufite umurimo ukomeye cyane iminsi ya none ibintu byahindutse numvise mufite mwebwe n'amasaderi byahindutse Uburundi rashaka kwifatira ibintu kera abantu batinyaga ishengero bakubaha abakozi b'Imana ibintu bigatungana bahungira mu rusengero byagira ugukora agatinya Imana agatinya n'ishengero mwumvise ibyabaye iwacu i Rwanda n'abahungiye mu ishengero barabishe urusengero ntabwo barwitayeho ishengero ubu bintu biri guhinduka kera twavugaga icyaha kugira ngo tubwire abantu bave mu byaha batazarimbuka none muri iyi minsi hari amategeko akomeye abakomeye bari mu kuduha ngo wibivuga ngo urakandagira uburenganzira bwa muntu nturamenye ngo wibivuga ngo ni icyaha none se Bibiliya tuyishwanyaguze cyakora ko bashaka kuyihindura hari abashaka kuyihindura ngo tutazongera no kubisoma muri Bibiliya ariko mumenye ngo Eliya yakunda kuvuga ukuri murabizi ukuri yuzuye mpemu yera bibambwa ngo ceceka kandi avuga ukuri ati reka da yari yabera nka Petero ati ceceka ntuzongere kwigisha muri iryo zina ati reka da ntitwabishobora na Eliya niko yari ameze rero yari umunyakuri yarasengaga yakundaga iby'umwuka wera yarafite umwuka wera ariho mpemu yera yari umuntu w'Imana agakunda itorero ishengero rero agakunda ishengero gukunda ishengero se niki nukurirera nukuririnda ibyaha nukuririnda ibintu biteye ubwoba biri Kristo agiye kuza rero acecekesha abantu abacecekeshe ngo batavuga ukuri ariko Eliya yaravugaga ngo ntuncecekesha mfite ukuri ndakuvuga ninshaka nkuzire nguko kwakoze mugomba guhagarara ariko Imana ibafashe menya narengeje iminota Imana ibafashe rero ubwo buhamya bwe mwabwumvise hano nabusomye niko yarateye twaramukundaga byakoraga mu Burundi gusa ageze igihe Imana ikingura umuryango akora mu Bubiligi akora za Sweden n'ahandi ni Rwanda ni Kongo hose twese yadusanze atubwira amagambo meza y'ubugingo kandi atubwira ibyamhemu yera no gusenga ugapfukama ugasenga Imana rero ibahezagire mwakoze kumpa kanya ndashimye Imana nanjye Imana ibahumugisha baze kubasengera kandi singomba gukoresha Bibiliya kuko naho ndayikunda kubera ko ngomba kwihuta nagomba gushimira Imana kuri uyu mukozi w'Imana twaje kwibuka hano icyo ndamwibukira ko ni umuntu atagira akarimbi ni umukozi w'Imana atagira akarimbi yabaye umugenzi ni iby'ukuri aba murongozi w'ishengero ariko yabaye umugenzi wa bose w'amadini yose na jewe ndimo igihe twaje kumuherekeza tumurungika i Burundi kuko yahereje hano ntawantumiye narashitse i Toronto
hanyuma bamushikanye i Burundi, Musenyeri Salvatori yarasavye ijambo. Uyo n'umukatolika. Musenyeri Seti w'Imatana yarasavye ijambo. Uyo n'umuanglikani. Jewe i Toronto ntaryo nasavye, ariko nariyumvira nti baramuka bampaye ijambo bonyene ntarinze kurisaba, hari ico nobabwira. Nobabarira ko Eliya Ndikunkiko atari umurongozi w'ishengero rya Pentekote gusa, yari sahwanya, atari wa mugambwe muga, yari umuntu abantu bahurirako. Jewe nakijijwe ndi mu rugero rwa Meshaki, ndi mu rugero kumbure Samweli yaratuta gatoya, ariko twagenda turaba abantu bamwe batari n'abarongozi b'amadini yacu. Harimwo umurongozi w'ishengero Eliya Ndikunkiko yasubiriye, umukuru w'ishengero yitwa Madengo. Hanyuma twebwe mu Banglikane twari dufise Sindamuka. Abo bantu barabagenzi kandi bayaga byinshi. Hanyuma rero Eliya Ndikunkiko yarabibandanije. Maze iminsi niyumvira ku buzima bwa Zakayo, ingene yari umuntu w'umutunzi, ingene kandi yari umuntu mugufi, ingene yari umuntu afise icubahiro, ariko akagenda ariruka akurira igiti. Hanyuma Yesu yashise munsi y'igiti arakarangamiza, akamuhamagara ati Zakayo ururuka, uyu munsi ndarari wawe. Bene wacu, ubutumwa ntibugira akarimbi, kandi buno butagira akarimbi, nta karimbi k'amadini, nta karimbi k'ibihugu, nta karimbi k'ubwoko, nta karimbi kariho k'abantu badasa ku rukoba, nta karimbi k'imyaka, kuko utwo turimbi twose Yesu Kristo yaradukuye. Nico gituma mpagaze ngaha ndababwira ko Eliya Ndikunkiko yari uwacu k'Abanglikani, yari uwacu k'Abakatolika, yari uwacu nk'uwo ari we wese yamenye Kristo agahamagarwa nawe. Imana ibahezagire.